Ti surat ngentay ikan biyagita ket naggapo kanipagayam nga ara ti barangay Ulay, Villasis, Pangasinan. Kasto ti linaon ti surat ni Ara. Kayat kumet apay drama ti pakasaritaan ti biyag ko, iso pinatas kumet ti nagsurat iti dahi ti programa yo. Bueno gagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ara. Kuyogan nakmanan insan. Iti balay da Ara, insan? Wen, amumat akursunadak unay da dya balasang. Amok na ita. Umdas nga tandaw ito'y balon tama pa, insan. Mangal daw kakadi di balay da Ara? Ay, sana, kababayan mo. Kunamot ngagbalon ta. Itad ko kadakwada ti balon tama pa. Kadakwada? Wen, ikat ni Mang Dindo iti paborito na brandy. Ha? Ikat man ni Manang Belia iti paborito na suman. Kasta ka di? Wen, tapno awan ti mako na ti tunggal may sano ikak mat ni Ara. Awan mat ket di Ikak mat ni Carol iti gulaman. Siyak mat ka insan. Anya ti kayat mo ya? Ay, makamukalatan no. Anya ti kayat mo itod kanya insan. Oo, sige. Ikan kanto iti Pino Amaes. Pagpag kada feeds. Anya? Saan ka di anasum ka iti manok, insan? Inayon ko pa yan ti vitamins da nga itag. Kan nayunak pa dagiti manok mo. Ha? Oh, di mo pa'y kayat? Ay, nagsayaton insan. O sige, mapantang rodan. Kita ang ti sumungad, Ara. Asino ka di manang Carol? Oray ka lang nagapuraan ang ipakamo kanya. Sigan ti mang tanaw, tapna mom. Ha? Ti puisit alalaki? Kaguram ka di idadwa? Daya asander ti kagura. Nasingpat mat. Naragsak a tao. Nakaparparabor. Oray ngamjak kayan. Asino nga ro ti kayat mo? Secret. Ni Zoilo? Shh! Tangiwat mo manang. Ay, biyag. No asino ti kayat? Iso mat ti di makarik na. No asino ti di kayat? Iso mat ti mangipilit iti bagina. Pasyarmi ko man ni Ara, Manang Belia. Ay, kat dumanon kayo Ara! Ara! Padano naman, damanong mo asander kan Zoilo. Nay, awan samot manang. At dadadita nga to kini manang na Carol. Awan mo ti klase dagitagat. Iswasan da rimwar. Sige, dumanon kayo latan. Ara! Carol! Padanunin nyo man da sander kan Zoilo. Ay, manang, hagyaman kami Ay, kun kayam. Alayan nyo dagito Para kata kayo kin ni Manong Dindong. Ay, unay daytan sander. Tila may itod mo. Ay na, pakaragsakak timang ted manang. Ne, adapay arak. Para kin ni Manong Dindo dayta. Saan mo't kiti mamartak ni Manong Dindo? Amok mat pagpapudot kan pagpaimas na ladayta iti pandangan na. Wan mo't kit di Tati kastoy alapad na ket abuton na ti walong aldaw. Naginot mo't manang? Mapanglisan ano kasta? Saan ta irif na mo't? Kanawan mo ti kadwa nga uminom, iso na inot. No, kayat na ti kadwa ektaw. Di kagtagtagari manang, tapno sandan nga umuli. Naimasandan ti nagsasarita di tababa. Nasayaat mo't no sandan nga umuli. Si Kamat. Kunak no kayat mamakita di crush mo ani Zoilo. Iso na ang ti kayat ko nga umuli. Anya? Itugot-tugot nanto matadya sander, makapasuron. Anya nga itugot-tugot nga ibagbagam? Kat na ni Sander ti mangitugtugot ka ni Zoilo? Basta, jak kayat dadya sander. Amom Ara, no asino ka no ti kagurguram? Iso ti pakiasawaam. Yeah! Uray di tanamot na. Sige, umay kayo Agdadaditan! Sige, agtugaw kayo, Mang Sander, Zoilo. Agyaman kami. Dito'y kan abay ko nga agtugaw, Zoilo. Sana?
Dito yak laptan. Apay, sana mabalin na siya kung tagtugaw dita abay mo, Ara. Ay, napuskol matay to yan. Dito ya kung nagtugaw. Ako, si kalangan manang, nasaan na kayat ni Zoilo? Ha? Si Kasoylo, pagpabainan na. Saan mo't, Ara? Kababain mo't ngamin. Anya ko mahal ti pagbainam kanya. Kababain ka ni Insan Sander. Ay, saan insan? Okay lang kanyak. Mamatin kanyak. Man nakaawatat. Sige, no, pakaragsakan ni Ara ti makikatugawkan ka. Katugawam na ta. Makitan? Mayat ni Manong Sander? Thank you very much, Manong Sander. Kasta ti kayat ko. Umisam ka. Naragsak ka. Naragsak ano ka na yun akaabay ko ni Zoilo? Bayam, kanayon niya agabay kayo, no? Umay kami dito balaya. Sige, uray ka na yun kayo nga umay. Basta agabay kami kini Zoilo. Diyak kayatin nga umay dito day di Sander. Awan mo ti pakpakita na amatikan ka. Basta, diyak nga rod mairusok ti panagrupropa na. Ay, nakaragrag sa katao, kaguram ti daib. Maday, agsopsoplada anak ka o. Di mo aya, mabuybuya iti TV, dagiti bastusan da, babae, gapo iti kinasoplada da. Saan mat akas tay talaga a rapist, kan gartem dagiti mang basbastos ka dagiti babae, tatan. Wan mo't ngamin dindo. Isurumpay mo't ti anak mo, dumket ka dagiti lalaki. Ay, kunak man no kayat mo ni Sandar. Kayat kumot ngam anya nga iti maaramidak no saan akayat ni Ara. Ulit-ulitak nanang, tatang, jak kayat de Sander. Kay Zoilo na lang ako. Anya? Lakay, talaga asaan akayat ni Ara, ni Sander. Unya raw bilya, ay sayang. Anya ti pakasayangam. Nagbaknang ken, nagsingpat ken di adal pa ay. Awanan ti sapulon na kin ni Sandar. Di na nga rudmet kayat, si kaayat agkawas. Day pagsayaatan natin kitaan na, agpraktikalan na. Total, nagsingpat tayo ataw. Nung ay makatumpaw, iti gwapo na uyaw, ta dinantukot sardenganan na kabkabilin tanak ta. Ay katadakan ko anan aday ta. Ay, saan? Ni Sandar ti kayat ko, ta nasingpag. Nagalas ti ugali ni tatang. Apay aya, Kaya't nak na ipasubok ni Sander. pampanunutan na ngamin ti masakbayam, anak. Ay, sa anak to anaragsak iti den na ti tao adyak may ruso. Yak! Isun ati makiasawa kini Sander no kayat na. Anya? Ibag pa nga ako nanang. Didak pilitan nga umasidag. When no mayasidag iti day dyan tao. Taawan ti sumgar adot-dot ko kankwana. Lakay, narigat mo't apiliton ta di anak ta iti banag asaan na amay rusok. Apay kumaadi na may rusaw ket nagdalos mo't ataw. Umaya mo ti bangbanglo na no may agpasyar di tao. Inal daw mait ngagdigaws. Nagdalos dagiti lupot na. Nakalinli sa tao. Sana dayta, ngam talaga adi na nga rudmut kaya. Kapaw nga ubeng. Di na panunutan ti pagimbagan na. Si kamamut nga rud ti dul-dul day ti babaya, di mo kaya? Apay kiday na jak kayat no pagsayatak mo ito. Alamad. Nung nga ipasawa dakin ka ni Bebang, kayat mo. Anya? Si Kamal, nagdungret abagtik. Kaya takiday. Tay nadalos kan limpyo babae mo ta. Baliwan taman langan ti saritaan. Mas dawak kun ka. Ngam, jay bagbagakin ka lakay. Saan akayat ni Ara ni Sander? Anya nga raw no, di na kayat, di bayamaw. Mas dawak mo kini Sander Di pala ni Carol nga anak ta ti padasen na. Nga raw ta, sayang mag. Insan, Apa insan? nagatap mo't ni arakin ka. Kastalaeng ata, nabibiit pa eh. Basta saan ka sumuko? Ay, saan insan? Kanayunan takit di ati mapan, bareng ma-develop. Sige, insan. Nakasagana aklat ta amang suportakin ka. Day tati kayat ko insan. Nagagayat kan natulnog. Ay, pun kayam.
Kita man no, hada pa'y vitamins kan kanan dagiti manok baw. Ha? Tano awanan. Ikatangan tamanan ida. Adak manen manong din daw. Pakaragsakat mo ti kaadam, Sandar. Kan pakaragsakak ti anos mo nga umay dito'y nanumo apagtaingan may. Unay mo tan, ano mon? Amom, manong din daw. Saan laan ni Ara ti paspasyarik dito eh. Uray mo't da kayo kini Manang Belya. Nagbalin kayo mo't anasingid apagayam ko. Siyempre, amoyo mo't na talaga nga agpatayak lao na iti anak yun ni Ara. Ay, maawatan ka, Sandar. Umay ka laeng, iti urayan niya nga oras sa kayat mo. Sige, urayam ni Ara. Awan pa'y mat ni Ara, Manong Sandar. Isu akabayatan ti panangururay mo kankwana, agmeriendata pa'y. Una yan. Sige, makamu ka nga rod. Narigat mo't apaayon ti grasya. Kapiwan no Diyos. Ano, anya ti timpla maparakan ka? Isumat ti timpla maparakan niya. Nabsuga ka. Nagimas jay sandwich nga yung pasangong. Espesyal nga minday jay Manong. Espesyal ka mat iti pamilyami. Ayun na yan. Ay, un gayam. Mapalin ka di saan na kon niya awagan iti Manong. Ay ngamin, no, agkatuluyan kami kini ading mo. Aginawag kami tulatan iti nagan. Alangan mo't niya awagan na kiti Manong. Itinto ta awagan nagtumuten ni Ara iti Sandar. So, nagan ko latan ti yawag mo kanya, Karaw. Sige, no, iso ti kayat mo. Ni Ara ti sumungad. Makaamu kayong tingagsarita, tada aramida. Sawan ka, tapno di mumut ko na abastusak. Apay kidin niya ibagak ti kasta. Di ka man kung anong tawat na nagalas tilangam akasta. Day taman ti kayat ko iti may sabalasan. Prangka. Apay ti ko nang gwapo ka, magkatakatawa ka. Day ti kayat ko iti babae. Soplada. Abnormal. Nag-cute ka no na kami suot ka. Pagayat mo ay parparang tagugot mo. Buisit. Ay na, nagpintas ka talaga. Oray, agsangit, agungat kan umisong ka. Tarupang, tumpain kan tupay. Dayta ti kayat ko iti babae. Narungsot akas la tigray. Tinibab na mutan. Talaga na walang ka. Agam, kasna ti kayat ko. Kasla Texas nga. Ipapalot iti kaoyong na. Kayat ko ti kasta. Hey! Diyak kayatin ang makita ti panagrup-rupa day diyan tao manang. Diyak kayatin adumapaw dito balay. Saan aya akay kayat mo nga umay dito ni Zoilo? Iso lang nga talaga ti kayat ko ang makita. Saan mat ama ka umay dito no awan ni Sander? Hey! Masurunak ka talaga! Insan, nabayag mo't adi ka nagpasya rin di balay da Ara. Masurun unay kanya kinsan. So, saan ta pa ama panijay? Ay bagamlat na nga raw, no, kaano ta amapanta, kuyugin ka. Saan pa'y? Kaano ta manan aya, sumarongkar ka ni Ara? Kalpasan ti 3 bulan. Nagbayagan? Kailiw ko ang makita ni Zoilo, manang. Ibagam aka ni Sander ta umay damanan. Amomota ni Zoilo. Saan ang makaumay ditoy, no di nakakuyog ni Sander? Iso dala ang tagkuy-kuyog. Si kamat ngamin, say-saya atam ni Sander tapno inal daw ang makitam ni Zoilo. Hey, masurunak iti day dyan lalaki. Ni Sander? Ni Zoilo. Ha? Saan apulos ang makadlaw? Ipadpadlaw ko lang arodin ti panagustok kan kwa na. Kasla bakla. Kaslawan rik na na. Mabalin nga da, mabain lang ata ka ni Sander. Manang Bilya! May kami man kini Zoilo. Oh, nangagmuray jay? Wen, nangag ko ginagan ni Zoilo. Pastre kag ida. O sige, umunag kayon. Mauti ka, Zoilo. At day bagak niin. Ha?
Si kalatan ti umay ditoy. Di mon itugtugot ni Sander. Mabisitakan ko na. Kagurak. Si kalang ti kayat kong umay. Iso ti kuy-kuyugag. No saan nga umay ditoy, awanak mo. Ay na, talaga nga awan ang muna. Ay, masurunak. Ato ti merindayo. O sige, agmerinda kayo, kabayatan ti panagis-istoryayo. Sige, inakpay. Mabaling ti agsadag kan ka, Zoilo? Agsadag aklatan oray di mo kayat. Day taman ti kayat ko ka. Kasla ka laubing. Kampay idi si katitatang ko, Zoilo. Arak ko pinakano, Saan, kababain? Saan? Kayat ko ti style mo, At ada mainlawak kin ka, ara. Ay, masurunak ka talaga! Masurunak ka na kayo, adang! Inriyaw ko latan ti suron ko, Mr. Lonely. Kagurgurak ni Sander. Ni Zoilo iti ayatet, ngam awan punosrik na kanya. Iso akas taon ti suron ko iti day di agundaway. Aging ga nabayag asanda na si Marungkari di balay. Nadamag ko langan ang nagsublin ni Sander ijay Amerika. Kat intugot na ni Zoilo nga ag-turist. Aging nga awanan ti komunikasyon ni. Pinururay ko ti panagdaton ni Zoilo. Ngam pulos at dinagdaton ken talaga nga awan rik na kanya. Isa no makakita kiti gwapo ita. Asla masurunak ajak maawatan tiriknak. Ti surat ngentay ikan biya kita ket naggapo kani Nana Ising ti Banggar La Union. Kayat ko apay drama dati pakasaritaan tapno agbalin eleksyon. Karagiti irresponsable at tao ken managbaybay Bareng dayto iti pakariingan ti pampanunot ken aramid adi umno. Bueno, gagayan, intay nga rudenggan ti panakay drama, ti pakasaritaan ng patulod ni Nana Ising. Masapa ak nga agluto, tamasapa ak arumal. Naskan nga agsalo kang gusto para kalagiti anak ko. Apay abimbangon kan, anak. Alas 4 pa lang iti parbangon, Sa anak mo na makaturog, nanan. Kaya't katulungan iti trabaho. Anya? Kaasi kamat. Mabambannog ka ikirwar ang mapanagtrabaho. Mabannog ka pa dito yung nagtibalay. Saan nakatulungan ni tatang? Mala, agsubli ka kit din itidam, tamaturog ka pa, Janet, anak. Sana, nanang, tulungan kan. Awanan ki aramida. Isa ang kulaangan dahi ti sidaan. Ala, maturog ka pa. Tainton makariing kayo, aglampaso kayo. Wano agdalos kayo kini ading mo. Kastamat nga agdalos kayo iti arubayan. Taagmalmalamanan nga daak iti trabaho. Ayan, kasi kamat nanang. Di na kapay tulungan ni tatang amanggad. Oray ko mano tumulong iti trabaho diti balay. Saan mo't? Nakanayo na mapan agpaliwawang. Apay nga takas ta ni tatang. Lakay. Apay Ising. Saan nga ta masikuran ni Fernan nga awan ti aramidin na dita balay da? Kay kayat na ti kasta abiyag, kasladon, mangan maturog la ti amuna. Makalagip, rumwarlata na mapan makiininum dita. Kasaritam tuman, tamapan agsapol iti panggadan na. Takaasimot ten di anak ta. Nakasapsapa arumrumwar ang mapanagtrabaho. Urayan niya dita anti-serserkan na. Tapno agbiaglaang ti pamilya na. Aramidan na ti amin, tapno agbiag dalaeng. Imbes aday talalaki ti agtrabaho? Papalpalamot latan Nagawan abain na. Awan asi na iti asawa kan anak na. Awan paiket na iti konsensya na. Awan pa'y serbi na nga iso ti ama ti pagtaengan. Maasyanak ka ni nanang ading. Uresyak manang. Iso kayat ko duwa talangin ng mga ramid iti trabaho ni nanang diti balay. Uwen ading. Saktak lang paso mana.
O sige, tasyak mo taginaw ka nagsakdo. Di pa tumulong ni tatangan niya. Bayamon day tataw? Sige manang, tulungan kang tungagsak daw, apama na malpasak ng lampaso. Saan na din? Kaasi ka mo. Kabalak manang, nakilakputan. Saan na din? Kaasi ka mo. Basta tulungan kay ti amin na trabaho dito manang. Masya nakadagiti agkabsat lakay. Kaasi dang agsaksak do itay. Iso nga ro datultulungak idano da duma. Saan nga ta amasyan ti amada? Saan siguro? Kanayon arumwar. Naimbagla ko trabaho ti papapanan na nagsayat ko Dagiti barkada na apada na nga istambay ken ti kakadwana. Sadot at hao. Nagsayat gayam ti mabuya dito kakadwa. Kwarta lang amin ti masapol ta pasig na ta rupat kwarta na kita manala. Ngam, bayan nyo. Mga lakin ni bakit ko iti kwarta. Kaya kung umay tayong tumanin dito kakadwa ha? Hindi ko nasi sila Nabartak mo na si Mama. ang sigat anya ti mulmulong din ha ay itimplahan ako niti kape ka danga ha Nabanog ka si Mang Pot Fernan. Imbagkan ka, tanagragragsak ka itinapanam. Tumpahan ka ha itimplahan ako niti kape Nagtimpla tata, mabit lang. dalasin mo Intupak na latan ti bagi na ito. Una yung tiyasa. Kastilatan ti aramit na. Tilatan agbarbartan. Di na kay amo at ulungan man. Anya nga tayo ti aramit. Tapno agbalbal. Atuin ti kapeng. Nakaturog gaya man ni tata. Sayang to tinimplak a kape. Inuman yun ananang. Agtugaw ka man, Fernan, tapno makapagsarita tayo kinasayaan. anya ka diti pagsaritaan ta tatang May papan kada kayo kan Esmeralda. apaya Ag tinulong kayo Ag kinaasi kayo. kakasyak mat Esmeralda Lukasyam, tulungam. Yan pangay kanayon kamit lang arumwar. Apay no, kumita kamit bita, di mabalin mo pagsar ka na trabaho. awan nga raw anya nga iti mabalin ko Saan ka kuman ngagpili iti trabaho, Fernan? Tado dita. awan mo't nga raw ti makitak No sakti rumwar kat ado mat ti makitak. imposible Ano, no kayat mo? anya nga minda kita at trabaho nga bagbagayaw Karpintero. Ano, para kiwar lang iti simento. Piyon, no isaw. Ano kargador. Ano konduktor. Ag pintor, ag dalos. Ag janitor. Nagado dita, no kayat mo? Diyak mo at trabaho na kita Anya? Amok to pa yalaklakayan akon. Kabalak to pa dagita. luda kayo Rason ti sadot da ita. apay ay pakibibiyangan da kami ngalim Anak ko di maparparigat. Maparigat itirwar. Maparigat pa dito unag tibalay. Apay di ka masyal. ay apo bigbig at undak mo na busitan Ay, talagang awan bain kanawan panunot ni nakiasawaan ti anak ko. Nagsinungbat kayo, mag. Sa bali ti panagras-rason na. Amok na itan. Nagrigat na makaawat. Talaga, mag. Narigat a kasarsarita. Rimuar manan. Mapanman na ginuman Intun sumangpet. Kiburan naman ang ti pamilya na. Awan lang arudon ti may palamot na iti pamilya na. Agkibor pa'y.
Ay naan-anosan latan ni Esmeralda. Di dapay lakat aksina. Kasaya atarno mapasamak na ita. Ngayon na. Agnam ayon na Esmeralda no agsina da. Talaga. Rumor kay kadimanan tatang. Apay akong didamag ka. Nakarubat kayo ngamin. Nakapulis kayo. Rumwarak ni Rod. Papanan niyo. Apay ayat at tila pakibibiyangam. Anta ka din trabaho tatang. Awan. Papanam ngay nga Rod. Awan! Nangako alinaawan na kaitay ti amaam. Apay aya. Damdamagak lang no sa dino ti papanan na tarumor manan. Kat, Binungkawan na kit din. apo, inton maminsan. Saan mo napagdamdamagan? Uwan lola. Mga no nabartek tumanan no sumangpet. Kan rabi into manan na sumangpait. Uwan nga Rod. Ay, awan pa nagbalbaliw nan. Rumor ni nana nga mapanagtrabaho. Rumor mo ni tatang. Kat no sumangpet ti inam, isuntomat ti sasangpet nan. Uwan nga Rod. Nabartek to pa yun as sumangpet. Ay na irresponsable nga amakan asawa. No sakit ka ba? Lagtag trabaho lola. Ubing ka ba, apo? Agtre si akton. Kabala kong. Anya ngay atrabaho ko ma. Uroy anya dito na pangibaw ng titaw kanyak lola. Padasag. Ikarigata nga ramidan basta dasildo. Piman to'y apo. Makalwaak pa iti kastoy nga ibagbagana. Kaasi damat nga giina. Dagita ate pamagay. Wow, sexy! Syakman mate asit gama salaan, ading. Hindi na masigagkan ka paray na awang kwarta. Ha? Aguray ka, enak mga liti kwarta ka. Isipat ko iti da ita dancer, no di na kaya ta ka-table. Nak, tanganak. Itimplahan kayo iti kape, nanang. Saanin, anak? Yinanak na, anak. Esmeralda! Nabaltak manin ni tatang nanang. Ang kibur manin. Oo, nalit ti kastoy. Ayan ti kwarta. Apay asa pulam ti kwarta kanya. Mutoy ta bayadak daw. Awan, ingatang kun iti bagas kan sidaan. Dalugan ka na di nagpabuludan nito kwarta, nay. Ingatang kung arudan kadag iti masapsapol tayo dito'y balay. Kas iti asukar, kape, sabon, asin. Saan na na kita ti magbalang? Mutoy talalaga kwarta. Masapol ko itan. Pangusaram aya. Rumarak. Ngamrabiin. Kan nabartakan. Saan kan arumar? Bandugan nagpailan. Mutoy na. Uri 5 gasot lang. Anya, pangalaak ngay. Sang-sanga gasutan tinabati. Hindi mo kabilan ni nanang. Talabang panugasin mangkot. Tumangsit ka mo. Apay lang ang tatir arambidam kadagtagin. Awal lang arugan ti may tulpulong mo kabilang palena. Ay! Di ka makibiyang sikala kaya. Bastos ka. Bastos ka. Alagay. Agsao ka ba na itong baka lang arunan? Nung asta ti arambid mo, agsina ka yun. Padak ka loko. Esmeralda, pakai. Apay, Kaya't ka kumakasarita, bakit? agluto ako. Tulungan kan doon. Apay, ay. Kahit ko kumatagkid daw iti pamakawan kan ka. Amo ka nagdutak, bakit? Amo ka nagkurangak.
Iso pakawanan ako ma. Agyamanak no naka-amiris kan, Fernan. Kinapudno na. Napatid kayo kadagitan nagta. Maaburido ak no daddo ma. Iso mapanak mat makiinom kadagiti gagayem ko. Loko damat. Sulisugan tak ama panitiklab. Nababawiyak tayo dyan, bakit? Agyamanak nga rod no kasta, Fernan. Agyamanak. Sige nga rod, tamasapa akmanan ama panagtrabaho. Sige, tulungan ka niya gluto. Agyamanak, Diyos ko. Mo, tasyak matiglang paso ating. Saanan manan? Nalakalang na ito eh. Exercise ko na ito eh. O sige, tagsagatak lang nga roden. O gayam, primor man ni tatang. Mapanmanan makibarkada kin nagbartok na jay manang. Sigurado na ita. Makapasulisog to. Tagito anak ti Jabla babay. Oh my God, ito'y mantag. Salata aring. Anak ko pagmantan nalamoyot abagin. Oh my God, ito'y aring. Oh my God. Mamin ano kang agkari. Mamin ano kang agpakawan. Ngam awan lat tagayam ti panagnak-nakam mo. Nagan, makaturturog akon. Saan ka maturog? Denggam ti bagakan ka. Awan mo't la Serbina. Makaturturog akon kunanay. Awan gayam ti Serbina. Pues, ibagakan ka na banbanog akon. Nauma akon. Kat saan akon amabigatan. Saan ka mabigatan? Wen, tamataya kon itarabi eh. Aya? Saan ako ngagang ang Fernan? Ulit, nauma akon. Awan mo't laangan ti serbikan ka. Iso amaudin daytoy apan nakakitam kanya. Iso amiraan nakon. Kitaam no anya ti aramidag. Kitaam. Agin iinumak iti daytoy asabi no. Kitaam ti aramidag, Fernan. Gibusa kon ti amin ko. Inumak daytoy kampay. Di nakman bot-bot ngan danga. Danga gaya ma. Kitaam ta inumukon daytoy asabidong. Ne. Nanang! Abi ang nagsabidong ka! Nanang! Itay pa yung paliiwan kay nanang. Tatang, isa na si Pulang may tipalagsabito ni nanang. Lolo! Ibantay ang nanang ni Diyos Hospital! Ibantay ang nanang ni Diyos Hospital! Tandaan ba ito, Fernan? Pagdala mapasama kita anak ko, aglamang kalangan talaga tagtagan ka tinakapimpinaw. Tatang. 50-50 ka nun, Esmeralda. Ang mga nudi na malasatan ti naramid na. Ay, Diyos ko. Ispalam ti anak ko. Tatang. Oh, Nanan. Pakawanan dat. Big-big kina-responsable. Pangasiyo. Taikat na kiti gundaway ko amang sulit iti nagkuranga kiti pamilya. basta aglamang kan, nagdadakas ang mapasama kita anak ko. Lupay, naging iinom laeng iti sabidong ti anak ko ta nakatilmun met. Iso akas taon na iti pungtot ti asawak, imanaw ni Fernan, kat aging gaita saan min nga ammo, no sa dino tayan na. Nalasatan Esmeralda na ita ngay naramid na iti pagina, kat ita naadaan iti napinta sa panggadaan. Dandanimot ten makalpas da Janet kan Hector iti panagadalda, kat inkarida, adidan to baybayan ti inada.